Hello, mi pite ho, kahin lem kit ove, kay SUNLAI CHOLLHA. Dunia isaidu su ahin le, nuclear galmanchah, atomic bomb eiloule, hydrogen bomb tia heno. Tizat dan le, leiset ni himte asuhmang thei didan, isaidu ahi. Khayze pantaw hiti, USSR abay nung kumsom tumwal akitah wangin, tuni gazin nuclear gal chat na hi vannoi za amang di nai po na hi. Ule tu hin vannoi za nuclear galmanchah ne gam hi kam koze na hi. Tua nuclear weapon ho hi World War II galen ni laiza USA in Japan khopi Hiroshima le Nagasaki anaki hon sanga ave som ni apat pe som thuma hat ngen zo hi. Japan gama bom anaki jang Hiroshima achu little boy ahin ahat dan 15 kiloton bo anahin. Nagasaki khopia chu fat man ahin ahat dan 21 kiloton bo anahize ahat hondan anya igople 36 kiloton be po anahiye hichie seinu muchu Russia te hin nuclear bomb hatta sar bomba kiti anayun hichu ahat dan 50 megaton kiloton ay sedile 50,000 kiloton anayun hichu Hiroshima atomic bomb anakilha sang vei sang thumla som thumla sang hat so hi tu nuclear bomb ho hi fusion akon hitalowa fusion akon kisim ahin thermonuclear bomb eiloule hydrogen bomb eiloule H bomb tia het ahize tu chana United States in nuclear galmanchah hat pena ane nuclear test anabol wakon heto chu B83 ahin ahat dan 1.2 megatons bo ahi hichu little boy Hiroshima khopi anahi hum sanga ve somgit le nga ahat zotina ahi hitobang chu United States in tule tu hin jagup la som nga mancha le thei dia simsa lagot sa aki poisi mo ahi Hilla United States in anay B83 sanga ve somli khara hat zo USSR in an sim doon jawa isayo sar bomba chu ahi Hiroshima le Nagasaki chu kumnga zo nunga khopi kile sa to pe ahi jong ene hetawe na hi hichu ahi theina chu ahi le hichi khopi ten ni Hiroshima le Nagasaki atomic bomb anakilha khum a chu radioactive materials anahaza lozi ugo anahi je Little boy achu uranium kg som sagilan nibo anamang on fatman achun kg sagibo anamang chauna hi in 1986 Chernobyl nuclear power plant apo ke achun radioactive hat warji in som thumla sagi achita wangin tunege jin koima chena thei talorwa hugiam nung aba asi in ghost town eiloule thila kopi tin amin sa hirun ahi hitobanga tiza nuclear bomb hi vannoi za khopi min thang Russia gama Moscow USA Washington California Los Angeles China Beijing France Paris India New Delhi Mumbai hotabong akila khumle mini khat ka kichai jing ding tina hi het beina din Russia te sar bomba ahat tan 50 megaton eilola 50,000 kiloton chu Infar khopia akilha le Manipur ki chai jing ditina ahi aji su fireball amei kong mei mejin apha na di mon ho su hiwa asana ki musisi hichu sa solama senapati district panglama sugunu ailola churachandpur district nisolama ukula kamjong district thumlama tamenglon district thingke no kitu akhen lit na ding kumsomwal alut wangin asa lukal mini khatbo alut kiti tabang in nuclear bomb hin vannoi khopi suhmang nadia ha sabe lo ahitai hichi USSR in anasim sar bomba hi science fiction neme hilowa 1961 tes anabol chai sa ahita na hi vannoi za nuclear test ki bola adia hichi USSR 10 anasim sar bomba hi ha pe hinalizing agimnei be se in aban hichi sanga hat zo koiman asim ahilole atias ngam tapo tin akise na hi hichi sar bomba hatan apulanga ina seyo banga Japan khopi Hiroshima anakizang atomic bomb little boy sanga chu ve sang thumla jathumla som thumla thum sanga hat zo ahi hichi sar bomba thermonuclear bomb hatan hi pyohite
akhatna fireball eiloule amei kung hi kilometer sang khatwal a muthei sin omin a hi anin a nuclear papa banga umji hu kilometer somgup le sagi a sangin vanlai zola alek towe athumna a amei kong le tan hi kilometer som nga le pu zen ahin teka na thei su kangwaya pu ke le kangpu pi chana mei kong lingtina hi alina a tabang chu khopi su sitna akiza nge le hi nuclear mushroom papa sunga thil kong thei zo si jun mangjing ti na hi Russia le United States ka nuclear gal banga ahi le vannoi hi mi him chen na thina lo asu na ti aji ho chu biao hi nuclear explosion ahat dan het thina din 1 megaton ahat dan biao hi akhat na blast effect ti chu nuclear bom apo ke a thil su di biao hi nuclear weapon ahat dan 1 megaton ho tabang apo ke ting big blast wave isu hoipen nung hat dan chu kungkal khat sunga mile jasagi le somgi de li hung zo ding hichun peak over pressure 20 psi asodo zo a hi ehon hoipi tia het ho ku kungkal khat sunga mile som sagi le thuma hat ho ku isei wa hi chuti ele 20 psi chun asu set di ho chu concrete akisa building ho ku hi di ai thai anin a thermal effect ti chu amei kongin asu set ta nuclear explosion apo keting a temperature asat dan juni salai long sanga asa zone hichu temperature chu 10 crore degree celsius apahili na hi hichun avet sa chu akathe combustible material zo si vaporize jun gam hiliti na hi nuclear weapon 1 megaton a hat hotabang apo ke zo ting minute som ka in a fireball amay ampa ko fit sang sagi le zanga alin in minute som sungin balloon tabangin vanlai zola mile nga asangin analeng to mane mushroom papa tabangin maybol cloud asimpe na hi ichi mushroom cloud iti paw chu asat ai chanin asan eiloule asan dumin ahung dap la ting akalar maybol kang bangin akhial kine athum na chu radioactive hi chunga isei ho vanlai zola kilep maybol papa ho chu leiset na ahung te khi ting radioactive polo akitin ichu mihim ahing na lai ho dia tiza amta ahikit na hi ichi radioactive hi 1000 apat 5000 hiblut ho hi chijeng kidwa hi alina electromagnetic pulse EMP akitina hi ichi electronic wave hi radio wave tabang wan akitina ke a electrical signal tabang ko ahin hilla nuclear explosion a hi a voltage le electric field hi hut kha sangwal in leiset na lightning protection a kimang electrical le electronic zo se associate di tina hi anga na chu ozone depletion hi kiti hi nuclear apo ke ting 1 megaton a hat ho hin hui phalo chemical follow nitric oxide 5000 tons valzen asodo zovina hi ichi nitric oxide chu azolanga eseo mushroom papa vanlai zola maybol banga leise na hilha masangin kumthum valzen vanlai zola akidap lelen hichun leise mihim hinna thedia nisahu phalo ultraviolet radiation inveng do jing vanlai zola stratosphere ozone layer chu asusithei na hi ichi ozone layer chu ahong siting leiset environment ahin su sit bedding muchi lohing tua ake banga ke thelowa vannoi food supply chain hata ahin su khading il ahin la sa the hikine chugu hilowa climate ong khelding mihim hon bun skin na za chom ahin he tiu misa in mihim table ahin ka the kiting ahi leinoi za cheng tilowa upai umlowa jucha akua alut banga mihim in bunker ahin bel na diu kamthla loading ahi nuclear galmanchah kisim ahat lai chu USSR le United States ka Cold War lai chu na hin atam na pen chu 1986 kuma ahin vannoi za nuclear weapons za chu agoma 64449 ahi United States 10
nuclear weapon anatam nei nau kum chu 1967 ahin hi chikuma chun 31,255 ani una hi USSR 10 nuclear weapon atam nei nau kum chu 1986 ahin hi chikum chun nuclear weapon anei za chu 41,159 ahi United Kingdom 10 nuclear weapons anatam nei nau kum chu 1973 ahin hi chikuma chun zanga anei una hi ichi nuclear weapons hi gale tola akiman ngele vannoi suhmang thei ahi zi in alo pa pen chu amana manda amala ma suhmang chu ahi pen in hizi chun United Nations noisa nuclear disarmament iti program akon in nuclear weapon suhmang na to bon hata in anomin ahi hinla abona suhmang zo hidi lovin tulet tu hin vannoi za nuclear weapons umza hi alang pin 13,080 in hila achun 90% tabong hi United States le Russia noisa omin hi khaize tun nuclear weapons nei kam ho le izat ane yom teo hiti Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ